Asibonge. Right. Siyanibingelela bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ke nakulolu suku lanamhlanje. This is another beautiful night. So thank you so much for tuning in. I know ukuthi nibuke indaweni ezihlukahlukene. Can you please do me this favor? Just mention nje ukuthi ungibukela ukuphi. Where are you watching us from? I know we have people from Gauteng, KZN, Western Cape, Eastern Cape, njalo njalo, and even abroad. And siyanibikela nani lapho overseas. Siyabonga kakhulu bantwana basekhaya for taking your time to tune in. Before we start the show, I'd like us to pray, and please do pray along with us ulapha ekhaya ukuze yonke into esiyenza la ingabi ngathi kodwa ibe ngaye. Igama lami ngingu-ST Dlamini, sesikhona khona la nakulolu suku lanamhlanje. Baba, siyabonga uNkulunkulu lokufanele udumo. Akekho ngaphezulu kwakho futhi akekho namandla ngaphezulu kwakho, uNkulunkulu wethu engcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Baba, uNkulunkulu wethu namandla onke, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla, udumo lonke malube kuwe, uNkulunkulu wethu namandla onke, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. As we are about to start, my God, we pray ukuthi yonke into esiyikhuluma la uNkulunkulu iwudumo mayilubuyisele kuwe, uNkulunkulu wethu namandla. Sinakho nokuzibonga kodwa kungenxa yomusa wakho, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Gift wenzani manje? Isuka nje gift, so awusifuni kahle la. Mphathi wami sebingele. Hayi siyabonga. Right. Siyabonga yebo. Lokhu sagcinana ngalo yanyanga. I think January 15. Yeah. January, it's early this year. But nje yakuphatha kanjani? Yakurelateisa kanjani nabantu leya episode? Ngibingelele nje ababukeli. Yes sir. Endaweni zonke makumena nomhlaba. Uyena ke uBrian Kulo. Ngibonga ithuba kusebalikhulu ukuthi siphinde sidibane futhi inkosi ivumile. Angibonge nje kubabukeli ababukele uhlelo olwaluthi I am from the Secret Paradise. Yes. Hayi impela ngathi kunjalo impela amazulu avumile ukuthi from the Secret Paradise. So namuhla ke ngiphethe uhlelo olubaluleke nje umhlaba wonke nakumbuso kaNkulunkulu. Esizobe siludingida nosibalikhulu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi basengakambuleleki ukuthi uNkulunkulu osidalile sonke yithina esikhethela ukuphila ngendlela engafuna uNkulunkulu, but uNkulunkulu usinikezile uthando lokuthi asidale ekutheni sikwazi ukuthi mayikhuluma simlalele, kodwa thina sakhetha ukuyilalela thina. Asingamsoli ke ngelinye ilanga uNkulunkulu esibekela noma mhlambe sekungasekho ukujabula ngathi, ngoba thina sikhethe ukuphila ngendlela yethu sayeka indlela yakhe. Yeah. Isihloko ke namuhla ke esikhuluma ngaso sinosibalikhulu. Yeah. Isihloko esithi sisuselwe lesihloko ku20 before 2014 is a secretion. Kune secretion eyenziwa 2014 kwenziwa iBook of Life. Yeah. So kuiBook of Life ke kwase kuba khona mina ngizoveza nje mina ukuthi makwenziwa iBook of Life secretion nakhona it was the number was not fair because we have a religion here, people that abaqhuba ivangeli, we have abantu abaphusha umsebenzi namazi. So makwenziwa secretion, we had the complaint ukuthi why ibe low secretion ingabi ngadluli nje na 500,000. Then ke we find the respond engayithanda because it not ukuthi mhlambe imi but ngokombuso. Yeah. We got a response from uJehova eveza ukuthi in fact akusikona ukukholwa okusindisa umuntu kodwa imanifestation kaJehova. Kusho ukuthi uJehova mangabe ezambula kumuntu noma emanifesta the presence of God, uyena uNkulunkulu ofike angene empilweni yomuntu ebese enza uguquko empilweni yomuntu. Akusiko ukuthi umuntu ofuna uNkulunkulu, ungamfuna uNkulunkulu ngakumthole yena mangabe ngakufuni. Abakufunde abantu ukuthi leyo nto leyo ke iyadala ukuthi ke kulungiswa izinto eziningi because it's a creation according to me, mina ngi-creation interpreter, so I was not expecting the low number, especially the Book of Life. Mhlawumbe ke kwi-Lamb's Book ima kuzosebenzeka ke. So I was more concerned ukuthi sekusetshenzwe kangaka abantu kwenzakalani manje. Then we had to read the Bible
ngoba nayo ke into uJehova idirect ukuthi ake nifunde iBhayibheli. Yes. Then when we read the Bible we understand something ukuthi no ake nifunde nje iBhayibheli yini. Then siyafunda ukuthi hayi no incwadi engcwele ukuthi uJehova no akusincwadi engcwele le. Lena incwadi yobufakazi babantu engisebenze nabo emhlabeni, it a testimony book. Laba bantu ababhalele lama script abantu engisebenze nabo ngazembula kubo ngazisho ukuthi ngubani wakabani swakuphi ngibathuma kuphi ukuthi abasebenza kuphi. So that is an issue ke kumuntu osuke ephethe iBhayibheli ukuthi mawuphethe iBhayibheli wena as a symbol of holiness I mistake lewe enkulu kuJehova because iBhayibheli osukuliphethe iBhayibheli kahle kahle eliwumbhalo wobufakazi bomuntu ukuthi uMoses wakwazi uJehova uMoses wayeumuntu nje an ordinary person wayifikela yena uJehova akazange invite uMoses. Yes. Jehova wayifikela yena kuMoses wazembula ukuthi yimi uJehova kasibanibani akazange athi Moses I'm your God wathi I'm a God of Abraham, Isaac and Jacob. So ngaleyo ndlela ke uma izethula uJehova uzethula kumuntu obalekile obekade ephila kwenye indawo wayebasekubhaceni uyafika uJehova umuntu othukile ukuthi awungabuyela kanjani lapha ngiyi-wanted. Uyafika uJehova uthi ngikuthuma ezweni lase elokhongana eGibhithe ukuba uyokhulula abantu bami. So kunama conflicts ke la uzama ukucasha uMoses uzama ukucasha ngokuthi kunamalimi kanti uJehova una impendulo no umuntu ozokhulumela umfowenu Aaron. So la sikhuluma ngemanifestation ukuthi kukhona ukusebenzisa igama lika Jehova kukhona ukusebenza noJehova. Lezi zinto zo2 ungasebenza noJehova kodwa uthola ukuthi ungalisebenzisa igama lakho uJehova kodwa uthola ukuthi ukusebenza naye mhlambe awukafiki leso sigaba sokuthi usebenze naye. Kuyenzeka futhi usebenzisa igama lika Kristu kodwa uthola ukuthi yena uKristu mase kumele asebenze nawe kukhona izinto ezingama-barrier kuwe. Same like uJehova abantu balisebenzisa igama lika Jehova kodwa kufuneka abakhuthalele ukusebenza naye uJehova uqobo lwakhe ngoba impendulo eziningi azikho egameni kodwa zikuye uJehova uqobo lwakhe. So uma abantu bengakhuthala besebenze naye uJehova ngoba uJehova is more better than the word itself, but the word is very important but uJehova is more important than the word. Yeah. Because uma usebenza noJehova ziningi izinto azembulayo ngamanye amazwi ngoba usuke usuphila kuye na yena usuke ephila kuwe na uphila kuyena. Yes. So ke isihloko ke namhlanje sikhuluma ngokuthi there is a war between Antichrist and Jesus Christ. Ukuthi manje this war ngamanye amazwi between the Antichrist and Jesus Christ must be solved by the kingdom of God. Why sikusho kanjena ukuthi must be solved by the kingdom of God? It is because of umbuso kaNkulunkulu iwona odale abantu ngamanye amazwi. So njengoba umbuso kaNkulunkulu udale abantu waseke ubanikeza icovenant. We have icovenant lapha yani ku Genesis 1 verse 27 kuya ku 28 kukhuluma iholy creator from the glorified paradise. Ithi after Lucifer's flood ushuthi lapha ku Lucifer's flood kunomuntu waphazamiseka lapha ya ku Lucifer's flood. So ngaleyo ndlela ke kwase kubonakala ukuthi ama observant complain. Then after Lucifer's flood i holy creator suggest ukuthi why kungadalwa umuntu ozophila ngesimilo sikaNkulunkulu than abantu abazoministwa yilokhungana iadministration yombuso wezulu. Why kungadalwa umuntu ozophila ngesimilo sikaNkulunkulu? Then ke uma kwenziwa irecreation because kune recreation then lapha ku Lucifer's flood uma kwenziwa irecreation kudalwa umuntu vele bayaphila abantu ngale kwi North Village kune North Village there are so many villages lapha ngoba kwakune North Village. Yes. Laba abayikhanda amalokhungana amakhuba okulima namatende okulala. Yeah. Kwenziwa ke iholy creator ifike yenza Eden ifike iplace next to ilokhungana in North Village. Then ibumba umuntu ima imbumba lo umuntu ngamanye amazwi the person was the helper of kahle kahle umsizi kaNkulunkulu not ukuthi isidalwa as an inhabitant. Kunomehluko umuntu osuke edaliwe inhabitant ephila nje. Kunomehluko nomuntu osuke ngamanye amazwi image okusho ukuthi ummele uNkulunkulu or is a helper of God. Uyadalwa lo muntu uyabunjwa uyaphefumulelwa then holy creator iphila naye iyamnikeza iprinciple ukuthi uzodla lokhu ungakudli lokhu.
every time iyamvakashela, but there are people outside there that are not visited by Holy Creator. Why bangabe visited? Because they are just vegetation bayimvelo kahle kahle, because they were bavele emhlabathini lona ucraftiwe ubunjiwe ngezandla ngamanye amazwi. So kunomehluko ke umuntu owabunjwa nomuntu ovela kwi-recreation ovele aphume emhlabathini avumbuke nje emhlabathini. Uma ngabe ke i-create Holy Creator lena ibone ukuthi no vele umuntu uma eyedwa is not good ngamanye amazwi for the person to be alone. Isithi ke izomfunela, but uma bedala uAdam ithe let us, okusho ukuthi there is a trinity there. Yeah. Kodwa mase kudalwa uEva sekuyisinqumo seHoly Creator ukuthi no, ngokubuka ilokhungana impilo yalomuntu ukuthi no, it is not good for the man to be alone. Ngiza kumakhela umsizo njengaye. The woman was formed to be a helper of Adam, but Adam was formed to be the helper of God. Ngicabanga ukuthi abantu mabanga understand leyo nto leyo ukuthi mabethi siyalingana kunephutha lapho. Owesifazane usubmit endodeni, indoda isubmit uNkulunkulu. So ke kwase ke kufika ke vele the very same angels ngoba ukuze kudalwe umuntu ophila ngesimilo sikaNkulunkulu, which is Adam, umuntu waba necovenant. It is because of the sons, ama-sons of the kingdom, because umbuso umhlaba bowulawulwa ngamanye amazwi kwi-ministering futhi bekuthunywa iy'ngilozi emhlabeni kube yize ehambisa umbiko ukuthi kuthiwani. Kodwa ngenxa yokuthi iy'ngilosi most of the time bezivama ukuthi zivukelwe zibe nenkanuko zilale nabantwana babantu, then leyo nto leyo kugcina kuzale kuhlobo lwabantu olungasiyona iplani kaJehova noma olungasiyona iplani yombuso kaNkulunkulu. So that is why ke kwagcina sekwakhiwa noma sekubunjwa sekucraftwa a person with a covenant ukuthi no, why kungadalwa umuntu vele ozophila ngomoya kaNkulunkulu than ama-instruction kaNkulunkulu, because it is different to live with ama-instruction than ukuphila ngesimilo somoya kaNkulunkulu. Kwadalwa ke lowo muntu loyo okuthiwa ubani uAdam, kusho ukuthi ngamanye amazwi the helper or the assistant or the wheelbarrow of lokhungana of Jehova, futhi kahle kahle wheelbarrow lombuso kaNkulunkulu. Badaleka ke lo muntu loyo wanikezwa ilokhungana authority ukuthi i-authority yakhe, because he was a creation coordinator, was given authority ukuthi they must have ilokhungana dominion over the fish of the sea, the bird, everything that is crawling, that dominion. Then was figure the very same sons, but the fallen angels as intruder laphaya kuleya lokhungana kuleya cycle intruder ngamanye amazwi enza i-deception, okusho ukuthi ke ngamanye amazwi akhohlisa laba bantu, because the story is used is narrative in different way. Ukuthi vele there were many serpent, since namuhla nathi sihlushwa yiwa nama-serpent, okusho ukuthi masikhuluma ngama-serpent sikhuluma ngama-beast, namhla sasebenza ama-beast ngamanye amazwi ukuphazamisa ama-dragon or whatever lezi ilwane lezi zisasebenza namhlanje. Kodwa le siyane safika lapha ya e-Eden saqalekiswa, then sakhishwa inyawo ngoba sasiyi-serpent naye, so siyi-ruler especially ngaleso sikhathi, kodwa saqalekiswa sakhishwa inyawo. Then ke nabo ke laba ke njengoba babedaliwe bebekwe kuyisibusiso ngamanye amazwi kwase kuba ne-dispowering, okusho ukuthi lokho bekade kuyisibusiso ukuthi babuse, they must subdue, they must have dominion. Kwase kungena kuyilokhungana kuyi-discontinued. Leyo mbuso lowo ke iwona mbuso ongasiza abantu abaningi, because loya mbuso loyane namhlanje abantu bayithola sebasebenza imisebenzi yenkolo, imisebenzi yama-religion, kanti kahle kahle umbuso owadalwa ama-creator ilo yambuso lapha kuGenesis 1 verse 27 kuya 28 ukuthi abantu they must have dominion over the fish of the sea, the bird and everything that is crawling. Lo kusho ukuthi ke abantu mabengakayenzi restoration ukuthi baqale basebenze, ngoba umbuso kaNkulunkulu ufuna ukubona iphiwo, the gift, the talent, the skills. Awufuna ukubona ifaith, kodwa ufuna ukubona ama-activities, ufuna ukubona abantu aba-creative, especially ke abantu abazophila ngomoya wesimilo sikaNkulunkulu, abantu abazoba nama-values, spiritual values, not ukuthi babe material values kuphela, because abanye abantu bazi ukuthi uma ngabe material value usukubalekile, kanti kusuke kubalekile ukuthi ube spiritual value, so that kuzobalance. Because once waba material value, into efika yenzeke lesikhathi material value
uba nodumo, ube ney'moto, uhlonishwe. But once kwehla lezi zinto abade uhlonishwa ngazo, uma ungabe nje uqala nje kuthiwa nje iy'moto ziyadliwa, ziyarepossesswa, nodumo luyaqala luyalokhu ungaluyehla. Lesikhathi kudliwa iy'moto, kudliwa imizi emikhulu osuke uphila ngaphansi kwayo, ne-value yodumo, ne-respect iyaqala iyehla. Uma ubukade ujwayele ungena ebhenki mhlampe uhlonishwe ukuthi nasi isikhulu, lesikhathi ibalance isiwu-0, uyangena nje nawe kube ngathi nje angena nje into nje engabalulekile nje. Futhi noma ungathi uyazama ukusebenzisa ilokhungana umlando ukuthi wena umfoka abantu usasebenzi, uyangena nje like njengabo bonke abantu, even ngisho emphakathini nje makugitshelwa itekisi akukho ukuthi hayi uzohlala phambili, uyagibela nje ndoda akhokha imali mangabe kuyakhokhwa. There is no special treatment. So kubalulekile ukuthi mangabe abantu bephila beqaphele ukuthi there is a material value, there is a spiritual value. Ngizokwenza nje example before the formation of Adam ukuthi there was a person owaye God counsel, owaye ancient priest, uJobe. uJobe wayeyinceku kaJehova by that time, before kuformishwa Adam. Then kufika uLucifer uyazulazula, then uma ebuyela uyambuza uJehova ukuthi uyibonile inceku yami ulokhungana. uLucifer engakaxoshwa, engakalahlwa. Usethi ke uLucifer, hayi vele kufanele wena vele uJobe akuthanda, angithi vele wena umbiyele, and futhi umbiyele nje uyachaza ukuthi hayi vele kufanele vele angithi vele umnikeze yonke into, akasweli. Bese ethi ke uLucifer, kodwa ma ungake nje wenza ukuthi nokuthi angakuthuka ngamanye amazwi. Bese ethi kuJehova, hayi awukukwenza phela kodwa umphefumulo ungawuthinti. Then ke sifundani ke kuJobe? Sifunda ukuthi uJobe wayene principle eyodwa ukuthi akusizi ukubhalansa kwi-material value, into ebalulekile ukubhalansa kwi-spiritual value. Yes. Kwathi noma sekugcineni, because loya muntu was a God counsel, okusho ukuthi ngamanye amazwi i-ministry ngama-angels ayifikela kuye, then kube uyena oyokhuluma nesizwe ukuthi umbiko njengamanje umbuso uthi. Then wasala wangaba nalutho, nabantu laba babe kwi-counsel, i-God counsel nayo yathi mthukele uNkulunkulu ofu, but remain spiritual value until uJehova aneliseke ukuthi no, lo muntu lo usekhuluma amagama abalulekile ukuthi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila, okusho ukuthi as long as kusaphila umhlengi wami nomphefumulo wami uzophila. Yes. Ngamanye amazwi, so lawo magama kamhlula kuJehova wabuyela wathuma ingilosi ukuthi no, buyelani kuJobe nitshene isizwe siqoqe yonke imfuyo engaka, niqoqe yonke amakamela angaka, ninikeze lo muntu. Ngamanye amazwi, because kwabuyiswa yonke le nto lana yayibulewe ithathwa through ama-village lawa, because vele abantu abaningi bayitshena ukuthi uNkulunkulu uqale ngo-Adam. uNkulunkulu bevele esebenza before ama-pre-Adamite. Umehluko nje ukuthi lapha yabe kusukela lama-sons, ama-sons of the kingdom, iwona abade besehlupha emhlabeni, egcina evukelwa elaleni nengane zabantu. Lokho kuthola ukuthi-ke kudaleka uhlobo lwabantu olugcina ke selihlupha nalo ngokwalo, ngoba vele kahle kahle kusuke kuyilokhungana kuyi-breed ama-angels namalokhungana nabantu ngamanye amazwi. So ila kushintshe khona ukuthi no, akwenziwe nje umuntu ozoba wired through the spirit of God. Uma sithi ke umuntu o-wired through the spirit of God, sikhuluma ngomuntu othola ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma uyakwazi umuntu ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma through nembeza. Masikhuluma ngomuntu o-connected kuNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi uNkulunkulu makhonto ayishoyo, then the glory of light, because kufike kube khona uNkulunkulu bese kuba khona umoya oyisithunywa sikaNkulunkulu, not angels but umoya oyisithunywa sikaNkulunkulu, because lento ama-angels vele iyagcina ibonakala ukuthi no, ayibe discontinued, because uma ethunywa emhlabeni ayavukelwa, egcina manje andisa uhlobo lwabantu olungasilona lolo olufunakalayo, usuke lifuna umbuso kaNkulunkulu. Izinto ke ziyele zenzeke ke uma ngabe kusebenza ama-angels, kugcina kube khona abantu that are demonic form, but uthola ukuthi they are demonic people in a human body form. When ubona kuwumuntu, but lo muntu lo has no soul, has nothing to do with umoya kaNkulunkulu, and akanayo iplan naye uNkulunkulu ngokwelokhona ngokwe-formation akamanzi, kodwa uyaphila emhlabeni. That is an issue ukuthola ukuthi siyaphila emhlabeni.
we have people in a human form, but inside those human body form is different. Ngamanye amazwi. So when uyajabula ukuthi umuntu ungumholi wakho, but awumazi ngaphakathi lo muntu ukuthi yena lo muntu njengoba umhlonipha nje ukuthi nawe uyamhlonipha ngaphakathi uyini ngaphakathi, ngoba indaba ingaphandle nangaphakathi, ayikho ngaphandle kuphela kodwa nangaphakathi, the inside and the outside of the body. So ke ngifuna ukucacisa laphana ukuthi lesikhathi kudalwa kuformisha uAdam, imnandi ke leyo formation leyo because in a covenant kudalwa umuntu laphayane one oyini ozophila ngesimilo. Umuntu ophila ngesimilo sikaNkulunkulu umuntu onjani? Umuntu ongamanye amazwi oyiswi lokuphila, isibani sokukhanya, umoya wokuphila, umphefumulo ophilayo, umzimba oyithempeli likamoya kaNkulunkulu. So mfuna ke bayicheck abantu ukuthi bayikho yini lokho ke, because uma ungasilo iswi lokuphila, because uma usuphila isimilo sikaNkulunkulu kufanele ufane naye uNkulunkulu, ukhuluma into ephilayo. Uma uphila impilo yesimilo sikaNkulunkulu kufuneka ube ukukhanya njengaye uNkulunkulu. Uma usuphila impilo kaNkulunkulu, even umoya wakho, your spirit being, kufuneka kube umoya ophilayo, because uNkulunkulu mayedala into ayifi, ngamanye amazwi kungafinyama, kodwa lokho kunye asuka kudala vele it's permanent. So kuya ngokuthi kuphila kuye noma kuphila esonweni. Sizokulungisa ke lokho ukuthi kulungiswa kanjani ukuthi abantu babe yilento efuna uJehova, le efuna umbuso kaNkulunkulu, ukuthi babe yiswi lokuphila, isibani sokukhanya, umoya wokuphila, umphefumulo ophilayo, umzimba oyithempeli likamoya ongcwele. Lokho kufuna abantu bakulungisa kakhulu, ngoba ungaba religious but uma unganawo lama values lawo, ngamanye amazwi ukuba religious akusho lutho. Ngoba umuntu okudalile ilo ofuna ukuthi uphile ngemvelo yakhe, hayi ukuthi siphile ngemvelo yethu. uJehova la emhlabeni usilethele ukuthi siphile ngemvelo yakhe, ukuthi ke sebenzisane ke ubumina kunokuthi nisebenzise ubunina, ngoba lobuthina yibo lobo senza ukuthi sibulalane. uJehova has no plan ukuthi, uyazi uJehova ukuthi usibekele insuku zokuthi siphile nensuku zokudlula emhlabeni, kodwa abantu la emhlabeni ngendlela ababulalana ngayo ungasazi ukuthi umuntu ubulawa kujahweni yini le jahiwe, ngoba phela lo ongumnini wempilo yalabantu odalela abantu uyasazi isikhathi sokuthi umuntu uzophila iminyaka emingaka emhlabeni kufika isikhathi sokudlula. Kodwa nje abantu ngendlela abahubhana ngayo bajahe nje ukubulalana, abasizana, balekelelana, akukho la balekelelana khona. Ayikho nento esile ekutheni umuntu uyithengela imoto uyahijack uyabulawa, umuntu uzakhela umuzi uyagqekezela uyabulawela. Umbuzo ukuthi kanti uma umuntu ekwazi ukuthenga imoto, wena uhlulwa yini ukuthenga wena yakhe imoto? Umuntu uma ekwazi ukwakha umuzi, wena uhlulwa yini wena ngokwakho ukuthi uzakhele wakhe umuzi? Iyiphi le mpilo esuke kwehlula ekutheni uze ube nomona ngomunye umuntu? Ngoba omunye lokho nje umuntu wazi waphumelela, it's a sign na ukuthi ungaphumelela. There is no need ukuthi makuphumelela omunye umuntu bese kuba difficult for wena, ngoba as long as nje i-success ikhona kubantu, it's a sign ukuthi nawe one day ngelinye ilanga, if you have your goal settings, ungakwazi ukuthi uphumelele, uthole lokho abantu abasuke bekuthola ngendlela ehlanzekile, not ukuthi ushaye ngama-shortcut, ngoba ama-shortcut awasebenzi. Yes. Ngifuna ke ukubuyela kwisihloko esithi this war between the devil, I mean not the devil, the Antichrist, because Antichrist, uSathane vele seyaphela indaba yakhe. uSathane wayeqhudelana noAdam, i-Antichrist iqhudelana noJesus Christ, nale ilokho ngani beast nayo khona iqhudelana naye kanjalo. So umuntu une-opponent yakhe. Ngifuna ukubuyela ke kulena kaKristu ukuthi cha, ngimema nje onke amabandla, zonke izinkolo, noma ngabe kuthiwa iziphi izinkolo, ukuthi cha bakwethu udaba lukaKristu nodaba likaNkulunkulu nodaba lwe-Antichrist aluzukulungiswa ngabantu balamhlabeni. Udaba lolo kufuneka lulungiswe umbuso, ngoba kahle uNkulunkulu osindisa umuntu, ngamanye amazwi akusiyo inkolo esindisa umuntu. uNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu osindisa abantu. So for the people ukuthi babe religious akubasizi. Umuntu obalekile uNkulunkulu enze restoration, abuyisele abantu kuleya dominion elapha kuGenesis 1 verse 27 verse 28, because lapha yani kubalekile ukuthi abantu basebenze uNkulunkulu ababone njengoba wayenza wabusisa imisebenzi, ukuthi ufuna ukubona imisebenzi yezandla zabantu, ufuna ukubona iziphiwo, ngamanye amazwi, ngoba umhlaba mawusebenza kuwo uyavulana amehlo. Umhlaba mawusebenzisa ngokweinhlelo zombuso kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukuvula amehlo, kodwa uma umhlaba uzophila ngokukhangeza, ukhangezile, ayikho impilo ongayiphila uma ngabe uzoba ukhangezile, ngoba
uJehova vela kazwani namavila. uJehova ufuna abantu abakhuthele. Imizimba le uJehova sipha yona, it's not a decoration. And uyidalela ipurpose. Uma thina sizothatha lemizimba senza ama decoration, sizoba nenkinga ngila ngoba ngelinye ilanga kuyodingakala imisebenzi yasezweni yombuso wezwe la uJehova beka khona icovenant. And baningi abantu abayile bacabanga ukuthi bangakwazi ukusebenza lo yamsebenzi wala emhlabeni, kanti imisebenzi yonke ilawulwa ilokhu ngana i-authority yombuso kaJehova. Waphila nje impilo esuke i-outside uJehova ufuna wazi ukuthi leyo mpilo leyo i-out, because impilo nempilo sokuyiphila kufuneka ibe ne-connection ne-communication yakho uJehova. Omunye umuntu uzothi ngenza kanjani ukuthi ngikwazi ukuphila ingunaphakade. Ukuphila nje akuhlangani nokuthi usonta kuphi. Ukusonta ngamanye amazwi but impilo uJehova uyena mnikazi wempilo, uyena ongumnini kahle kahle wadala abantu. Uyena futhi ongumnini ngamanye amazwi understand ama formations abantu. Uyena futhi okwazi kahle ukuthi angakwazi ukuphila nawe after this life, because the life is still continuous, impilo isaqhubeka. But ke sekutheni yena angakhona yena ukuthi aphile nawe beyond after this life. If wena uhluleka ukumlalela la bese wena ucabanga ukuthi uzongena ngenkolo noma wena uzongena mhlawumbe ngokuthi wena uyathandaza, yonke imvelo eyombuso kaNkuluNkulu, as much as umbuso ungekho happy noma ubeka izathu zokuthi cha wena ukaze waphila ngokwesimilo somoya wethu, ufunani ke kithi ngoba phela you are not us, uhlukile, awukwazi ukuba moya munye noNkulunkulu kodwa ungakaze waphila ngokomoya wesimilo sakhe nangelilodwa ilanga. But uba moya munye uma uphila ngesimilo somoya kaNkulunkulu, ngoba the more ubonda nomoya oyisithunywa sikaNkulunkulu, the more automatically kwakheka ibond nakuye uNkulunkulu. So awukwazi ke ukubonda ne-religion, because i-religion akusiyo umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu unomoya wakhe, kungaba umoya wenkazimulo, umoya weqiniso, umoya ongcwele, ngamanye amazwi umoya wesambulo. There are so many spirits asuke alinka kuNkulunkulu. The more you have a bond kumoya weqiniso, the more ngamanye amazwi noNkulunkulu ebona ukuthi ngamanye amazwi ebona ukuthi you are becoming an image of God. You are becoming an image. Kusho ukuthi ngamanye amazwi the more u improve ekuphileni nomoya kaNkulunkulu, the more you are becoming an image. Kusho ukuthi ngamanye amazwi une resemblance kaNkulunkulu. So akakwazi uNkulunkulu ukuhlala nabantu abangasiyo i-resemblance inswebu yakhe, ngoba ngamanye amazwi uyakwazi uNkulunkulu ukubona ukuthi le mbewu le isiyafana ke namanje, kusho ukuthi sengakwazi ukuthi ngisondezeke. So ilezo zinto ekufuna abantu bayihluphe ukuthi the more siphila the more sidinga uNkulunkulu, ngoba abantu nje siyaphila emhlabeni aba-understand ukuthi umhlaba usebenza kanjani, uNkulunkulu usebenza kanjani, bayazenzela nje ngamanye amazwi. Nalo nje uqhubha ubhekane nalo, hayi nami ngiyasi, uyabona nje lonto leyo. Kanti abantu ababuyele embusweni, kulungiswe izinto, uNkulunkulu abuyele axhumane nabantu, asebenze nabantu, kwenziwe i-restoration yananka umbuso nanka ovela lapha yane ku-Genesis 1 verse 27 verse 28 okhuluma ngokuthi abantu babusiswa kwathiwa abasebenze babe nemsebenzi bazalane bande. Abantu mabehluleka ukubuyela embusweni kaNkulunkulu, mina I can confirm ukuthi by 2014 uma ngabe kwenziwa isecretion ila ngabona khona ukuthi umbuso kaNkulunkulu wayihlukanisa indalo, kune universal world, kune human world. Le universal world ama planet noma lama space, njoba ngake ngaveza phambilini ukuthi kukhona le i-existent othola ukuthi idala ama planet ibhekele izofika, kusho ukuthi the first creation the +1 kuze kufika +9 ngamanye amazwi. Mhlawumbe singathi nje formation, development, assessment, reformation, then bese kuzoba eternal life. Then bese kuba ke ne-minus, lokusho ukuthi ama-minus creation, which is Hades, mortal, kuhlehle kuze kufika kwi-dead eternity. Lapha yana in 2014 kwafika i-declaration yokuthi yonke imibuso iyabhujiswa, awukho umbuso ongeke uzobhujiswa before 2014. Kwase kuyadida ukuthi hawu, ngoba imibuso yenkolo iyona mbuso ke siyazi njengemibuso esebenzela uNkulunkulu. The word was very clear ukuthi uNkulunkulu nje, especially uJehova, khuluma kacaca ukuthi no, yena uyena oyifikela kumuntu, uyena ozambula kumuntu, akakaze umuntu kahle kahle uJehova akamfuni umuntu angazembulanga kuye. Uyele uJehova azembule kumuntu, lokuzambula ngamanye amazwi kuyakhona ukuthi kulungise umqondo womuntu.
ngoba abantu mabefuna uJehova bamfuna ezintabeni, bamfuna olwandle, bamfuna emfuleni, bamfuna empophomeni. uJehova mangabe edinga umuntu uyifikela yena mathupha. Akacinga impophoma, akacinga empophomeni, uyakwazi ukuthi ukuphi. Ngamanye amazwi uyifikela yena. So kunomehluko ke ukufuna uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ufuna wena. Uma uNkulunkulu edinga abantu kuba lula ukuthi aye kulowo muntu loyo ngokubuka isimilo somuntu ukuthi lo muntu lo une character, uyalalela futhi noma ngamthuma lento asuka azoyisho uzoyenza futhi. Kunomehluko umuntu ofuna uNkulunkulu kanti akamlaleli uNkulunkulu ngoba indaba ingoNkulunkulu, indaba ingoJehova ayikho ngathi. Yes. So mawuhluleka ukulalela uJehova bese ucabanga ukuthi uzoba umuntu omkhulu kuJehova, funda ukulalela uJehova, umlalele bese uwenza lento ayishoyo ngoba akekho omunye yokuthuma. Bangakuthuma abantu and then ubajabulise, kodwa mase kufika isikhathi sokudlula emhlabeni uyokhala kubo inabantu noma uyokhala kuJehova ngoba umehluko usekutheni ungabajabulisa abantu njengoba abantu bekhona nje uthembeke uzenza umuntu othembekile. Umbuzo uthi mawusudlula emhlabeni usizo lakho ubani olibhekelela, ubani oyokwazi ukukuzwela, ilabo bantu ngoba nabo bobe bayikhalela ngokwabo. Kanti obalulekile uJehova ngoba uJehova uyena umnikazi wempilo futhi uyena umnikazi ke kahle kahle wondla abantu, ophilisa abantu, uyena umuntu ophilayo nje lamhlabeni other than us. So abantu abafunda ukuthi ubizo njengoba sisebenza noSiba Likhulu, ngithanda ukuveza mina ukuthi no, ake kubuyelwe embusweni kaNkulunkulu ngoba mina ngendlela engazi ngayo nangendlela futhi engifundiswe ngayo umbuso kaNkulunkulu, I have learned ukuthi 2020 there was an apocalypse la kuhlukaniswa khona ama creation and ama non perfection lama dark world creation iwona ne-advantage ngoba lama dark world creation la siphila khona kwi-development vele awasabalulekile kakhulu ngoba kuyabonakala ukuthi awanayithelo. So that is why angena kwi-discontinued ukuthi alokhu afese i-judgment. Mayisuka kwi-judgment aye kwi-destruction abhujiswe from the mortal. So abantu ababuyele uNkulunkulu kulungiswe indaba zombuso kaNkulunkulu not indaba zenkolo. Yebo inkolo isebenzile, ngeke sithi mhlambe iyagconwa, but ayisebenze in the correct way, indlela correct i-authority kaJehova. Ngoba noma singasebenza ngokukholwa kodwa the correct way ukuthi sisebenze ngendlela ethinta uJehova, esuke i-involve uJehova ngoba umsebenzi abantu bangawusebenza kodwa uJehova mayengekho lo msebenzi kufanele umsebenzi ofile. Abantu ababuyele embusweni kaJehova. uJehova aqale alungisele abantu kwakhiwe i-universal dominion elinka yonke imibuso ngoba abantu kunabantu abangazi ukuthi njengoba siphila nje izulu elithize lisebenza ukwenzani, izulu elithize lisebenza ukwenzani. What if ngelinye ilanga wahlulelwa izulu ongalazi, like uyafika uya kwi-perfection, i-perfection ifika kwahlulela uyazi, uyadlula kwi-perfection uzama ukhalaza, uyadlula uya kwi-mortal heaven, ne-mortal heaven ifika ifaka i-judgment ukuthi uyobhujiswa. Asibe nombuso kahle kahle ozokwazi ukulinka ama-supreme entities lamanye ama-creation esingawazi ngoba wena uphila la kwi-development ngamanye amazwi okusho ukuthi i-creation based development. Awazi ukuthi going forward ubhekephi, going backward ubhekephi, uyaphila nje ngamanye amazwi. And ngamanye amazwi uyaphika wena uthi hayisoga sikho, kanti wena ni kahle kahle odala umhlaba ngoba umhlaba ufikele kuwo, wavuleka amehlo kuwo ngamanye amazwi. Kodwa usuphika izinto eziningi ukuthi akukho wasini ngoba ulethiwe la, uzosuswa futhi la ngamanye amazwi. So going forward ke uma usushiya la uzobheka phi ngamanye amazwi, ithini direction, ingabe ubheke endaweni e-right noma ubheke endaweni ngamanye amazwi nawe ungeke uzoyithande ngamanye amazwi, indawo engeke izikujabulise. Abantu ababuyele kuJehova behlangane ngamanye amazwi, kusebenze umoya kaJehova noma kusebenze i-authority kaJehova. uNkulunkulu noma uJehova akagcinanga ngabantu bakwa-Israyeli, namhlanje usakhuluma. Abantu abakulwela ukuthi uJehova nabo akakwazi ukucommunicate nabo ngoba lana akekho umuntu ozothi hayi sizosebenza ngokwenkolo ngoba sonke la i-purpose yethu bekuJehova. Uyena futhi ongakwazi ukusilekelela kwi-dark world creation because uyena okwazi ukumanage i-dark world creation. Going forward kulamanye ama-creation o-perfection ngamanye amazwi heaven, going forward ko-divine heaven until uzofika kuyilokhungana kwi-eternal life creation. But usuka la kwi-development, i-development ke ngaso sonke isikhathi kuyele kubaluleke ukuthi umuntu assess. Akekho umuntu wakwafunda esikoleni wanga-assesswa, wanga-testwa ukuthi lento ayifundayo ngamanye amazwi uyaphasa noma uyafeyila. So uma usutestwa
ila kubonakala khona ukuthi lo muntu ufunda nje unyaka wonke nje kanti uzothola nje o13 marks o14 marks o15 marks kodwa lo muntu begqoka edla elethwa ngemoto yesikole imoto yestaff yonke into there was an investment kodwa manje mase kufika isikhathi seexamination uthola ukuthi umuntu kufanele ukuthi aphinde futhi enze njani aqale phansi afunde the very same class ebekade kuinvestiwe kwakhishwa imali so impilo ke injalo nala ukuthi sikuyi development la uJehova is trying by all means ukuthi ainveste kithi ukuthi asiphile ngomoya wakhe not ngemoya singayazi ngoba uJehova uyaqikelela ukuthi omoya abahluleni ngamanye amazwi Yes. kuhle ukuthi sisebenze ngomoya wakhe ngoba awukho omunye umoya kahle kahle esingasima ngawo mina nje awukho omunye umoya nje ngisho umuntu mayikhuluma mina ngiyamlalela ukuthi uthini kodwa akekho mina umuntu ongangihola athi mina ungiholela kuphi ngoba mina ngayifundisa ukuthi la emhlabeni njengoba ngiphila nje ngakhuleka umkhuleko ukuthi mina owadala mina ongumenzi wempilo yami uyena ongumenzi wezinto zonke zempilo yami akekho futhi ongathi angangithatha ngoba mina ngikholela ukuthi lo ongumenzi wempilo yami ongumnini wempilo yami uyena mina ngiyomlalela ekutheni uyena onegunya empilweni yami uyena one-authority empilweni yami so omunye umuntu ngamlalela nje ukuthi uthini kodwa mangizobona ukuthi hayi into ayikhulumayo angiyitholi kahle ngiyakwazi nje ukuthi hayi no angizukusizakala vele kodwa mangibona ukuthi ukhuluma into ebalulekile ngoba phela kuya ngokuthi umuntu mayekhuluma akukhulumayo kuzokusiza ngelinye ilanga kuyokulekelela ngelinye ilanga ngoba phela akusiyo ukuthi abantu bakhuluma bonke abantu bangabaduki bakhona nje abantu abakhuluma into obona ukuthi hayi ngakuthatha lokhu ngelinye ilanga kuyothi makuvela inkinga bese ngibona ukuthi akusebenzini ngamanye amazwi ngoba phela ulwazi nolwazi luba nesigaba sakhona ukuthi hayi ulwazi lwalomuntu lo ngaluthatha uyazilalekelela ngelinye ilanga nami sengingakhona ukuthi hayi mangikhuleka ngicela uJehova ukuthi wena mnini wempilo yami Yes. wena menzi wempilo yami ngakho ke ngambulele ukuthi ukusuka manje ngenza njani yiphi izinto engiyekelayo ngamanye amazwi because impilo yonke nje ayilawula uJehova because noma ungathi uhlakaniphile ukuhlakanipha kusebenzi la umhlaba lo awudlali ngamanye amazwi so abantu mabazophila ngokuthi bona bahlakaniphile noma bazi kakhulu ayi uJehova kahle kahle uyena mnikazi uJehova futhi akayidala impilo elula uJehova mangabe ekunikeza impilo usuke ekunikeza impilo ngempela a very challengeable life so mina I'm saying this ngoba ngibukile izinto eziningi mina ngisebenzile embusweni wezulu namanje futhi ngasebenza embusweni wezulu nakumbuso kaJehova ngamanye amazwi ngoba kunomehluko ukusebenza kwi-creation dominion nokusebenza kuma-creators dominion those are things are different ukusebenza kuma-creators dominion ilaba abadala lama-planet noma lemhlaba kodwa ukusebenza kwi-creation usuke ususebenza emhlabeni odaliwe ma ungahlukanisa ukuthi la osebenza khona into edaliwe ngamanye amazwi so into edaliwe impilo nje yento edaliwe impilo yento enesiqalo nesiphetho kodwa impilo yombuso wabadali impilo engenaso isiqalo nengenaso futhi isiphetho akusizi ukuba kwi-creation because ukuyi-limited life buyela kuma-creators because ukuyi-unlimited life so there's a different ukuthi ube kumbuso lo odalela ama-creation ngoba lesikhathi uphila ngokwesimilo sikaNkulunkulu kahle kahle usuke uyinikeza i-breakthrough of life because impilo kaNkulunkulu impilo engenaso isiqalo engenaso futhi nesiphetho kodwa impilo yombuso wezulu impilo enesiqalo nesiphetho impilo yomhlaba impilo enesiqalo nesiphetho lo mhlaba esiphila kuwo ngelinye ilanga kuyofika i-judgment noma kuyofika i-authority ukuthi ubhujiswe kade vele umhlaba ubhujiswa there is always a flood waterfall la khona vele kufike kubhujiswe nje kuphinde kwenziwe ini i-recreation so abantu abafunde ukuthi uma ke usuka ke la ngamanye amazwi life after here uyothanda la uyoyakhona ngamanye amazwi ngoba the only safe side if usuka la uJehova akekho umunye umuntu ngamanye amazwi because siphila kwi-creation edalwe ama-creators so uma wena unganayo i-connection kuma-creators ukuthi wena ufisa ukuya kupha kusebenzi ngoba kahle kahle umbuso kuyiwona okufuneka ukuwezele ekuphileni umbuso ngamanye amazwi wama-creators if you don't respect the creators that means you are living a life enesiqalo nesiphetho but if you comply in obedience to the creators that means you are living a life that has no beginning or end leyo nto leyo abantu abayifunde ngoba mina I have seen abantu beyitshena ukuthi bona ngokugqoka impahla ngokuphatha iBhayibheli sebakhulu iBhayibheli it's a testimony book ngamanye amazwi ilabhalwa ukuba kugcine ubufakazi bamandla la uJehova khona ayesebenza nezingceko noma ayesebenza nabantu asebenza nabo kahle la lingabhaleli ukuthi lisymbolize ukuthi somebody is holy no
but kwakubhalwa ireality ukuthi those people wayefikela uJehova ko-Abraham asho ukuthi Abraham suke ehlobeni zakini endaweni yakini uyezweni ngizakukhomba lona babeyiphilela labantu ordinary people ngamanye amazwi kodwa kwakufika yena uJehova efike ezambule bese bemlalela ngamanye amazwi bawefike esho bese belalela benze lokho ke lento ayifuna kuJehova ukuthi mayekhuluma mlalele wenze futhi. But namhlanje we've got religion people umbuzo uthi uJehova usafika yini uyafika yini ngamanye amazwi uyakhuluma uthini ngamanye amazwi Yes. because if you say when ufuna ukuya kuJehova usefikile yini ngoba akafike khona la emhlabeni azambule achaze ukuthi yenza ini because kunabantu abacabanga ukuthi hayi ngoba nakubashumayela ivangeli vele lihle ngoba nalo kuhambiswa vele ama testimony ngamanye amazwi ayevele ekhomba ukuthi uJehova kwafika emhlabeni into enhle leyo kodwa ivangeli noma iBhayibheli akusili iBhayibheli lokwenza inkolo iBhayibheli lokwenza inkonzo ngamanye amazwi kaYesu kaJehova masenza inkonzo sisuke senza inkonzo sifakazisa ukuthi uJehova wafika emhlabeni wasebenzisa abantu inkonzo leyo lokho kusho ukuthi we are giving a proof to other people abangamazi uJehova we are giving a evidence kwabanye abantu abangamazi uJehova noma angazange wafikela kubo so uma siphethe ke iBhayibheli siphethe ubufakazi babantu ukuthi cha lana sinifundela nabufakazi kwafika uJehova la wakhulula abantu eGibhithe wahamba nabo ngamanye amazwi wabayisa ezweni lesethembiso ngempela bafika wakwenza izwi lakhe waligcina. So kusuke kungasho ukuthi senza inkolo ngoba inkolo yenye into kodwa sisuke senza inkonzo a sermon of the word of God. We are doing a sermon of the word of God not a sermon of the religion because is religion mhlambe laba bayaziyo bona bangayichaza ukuthi yini because mina into enoJehova ngiyele ngiyithande ngoba i-evidence base asikwazi ukuthi empilweni uyijwayeze into e-technical ukuthi by faith kanjani uJehova nange eBhayibhelini ubhaliwe ukuthi uyakwazi ukufika kumuntu ngisho engumbulali uyakwazi ukufika kumuntu ngisho whatsoever nje azambuleke nasebenze ngomuntu so into ebalekile kubantu ukuthi bayijwayeze ukuthi kuhle ukuthi empilweni uyijwayeze ukuthi uJehova afike empilweni yakho ngoba uyena mkhululi loyo uqala nokugcina ngamanye amazwi manje akafika uJehova empilweni yakho okwazi ngisho ngakholwa kangakanani ngisho ngathandana kangakanani umosha isikhathi ngoba umkhululu wangempela yilo uJehova oyofika futhi uyokunqobela ngisho izimpi akukhiphe ngisho ezweni lobugqila akuyise elokhungana ezweni lakhe lesethembiso abafunde leyo mpilo abantu ukuthi akekho omunye umuntu oyoyikhulula empilweni kodwa uJehova uyokhulula impilo yomuntu noma ngabe imuphi kusezulwini semhlabeni nangaphansi komhlaba uJehova uyenosiza abantu ngamanye amazwi ke engikuphathisiwe ukuthi abantu abahlangane ngicela nje bonke amabandla ukuthi kuhlanganwe kulungiswe indaba yani yokuthi sesinoKristu sine antichrist lo msebenzi ubalekile ukuthi ulungiswe ngoba ne-antichrist nayo ikhuluma ekukhulumayo and uKristu ke vele ukhunyelwa uJehova ngamanye amazwi so asikwazi ukuthi uJehova ngathi silungisa izinto ukuthi lesikhathi kwenziwa i-dispowering yalo yambuso kaAdamu ukuthi ngamanye i-discontinuity ngamanye amazwi kwangena la umbuso obizwa ngokuthi i-wicked creation okusho ukuthi umbuso ngamanye amazwi before the formation of all things because lapha yana kunalo mbuso ekuthiwa i-non authority existent lo obizwa ngokuthi i-wicked creation okwazi ukuconvert umuntu abe umkhovu okwazi ukuconvert umuntu abe udikoloshe so lesikhathi kwenziwa i-dispowering lapha yana kwabe sengena lowo mbuso kodwa uJehova wawuqalekisa ngamanye amazwi ngoba wawungena kuyibusiso ngamanye amazwi so uzodla ibusiso uzodla everything ngamanye amazwi uJehova yedalile ukuthi abantu even ngisho dominion leyana iyagcina ithathiwe njengoba sinembuso nje la uLucifer athi kuKristu uma ngabe engaguqa ngamnikeza this dominion esinayo njengamanje akusiko ukuthi idominion ehamba ngelekhungana ngeauthority kaNkuluNkulu imbuso nje lo ngamanye amazwi esuke nje i-outlaw esuke isebenza without ilokhungana i-authority kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu ubuyisa leyo dominion leyo ukuthi there must be a restoration for that dominion so that abantu bezokwazi ukuthi benze intando kaNkuluNkulu not ukuthi abantu baphile ngokwentando yabo ngoba umhlaba uma ngabe uzokwenza intando yakho awusizakali nawe umhlaba usizakali umhlaba usebenza ngokuthi kusetshenzwe ngeauthority yakhe uJehova ngoba uyena mnikazi wemvelo imvelo njengoba kushiwo ukuthi umhlaba nokugcwala kwawo ungukaJehova nokugcwala kwawo izona abakhileyo kuyo iyiphi ke lempilo esiyoyifisa ukuthi masibe yiyo
if uthina uJehova ngamanye amazwi simrejecta, iyiphi impilo eyoqhubeka if uthina ngamanye amazwi sirejecta uJehova. So abantu abahlangane as an awareness worldwide ukuthi abahlangana abantu kubonakala ukuthi uJehova uthini, ngoba uJehova lobiza abantu ukuthi ke uKristu uyiwinile impi yelokhu ngana ye restoration, but i-antichrist ayiwina, noma nje singathi nje lama microchip stakeholders awayiwinanga lempi, ngoba uKristu akwazi ngamanye amazwi ukuba nevalue le efunakalayo, okusho ukuthi ngamanye amazwi waba ne-spiritual value of clean life. So ngamanye amazwi okusho ukuthi ke sesinalo ithuba lokuthi sibuyele, ngoba ivalue thina sithanda, usathane uthanda ilokhu ngana i-material value, and i-antichrist ithanda i-material value, not i-spiritual value. So uKristu ke ukwazile ukuwina i-spiritual value, so kufuneka alethe le abundance ke spiritual value into material value. Sidinga lowo mbuso ke manje ukuthi wawina uKristu, and as much as kwenziwa the compile of the creation 2014, there was a lot of lokhu ngana ama-compile of the creation enziwa ukuthi ke as from lo, ngoba uKristu akwazi ukuyithoba ngayo yonke indlela, futhi alukho iswi elake laphuma kuye elikhombisa ukuthi liprovoke iglory noma imercy noma ifavor noma igrace kaNkulunkulu. So was humble ngamanye amazwi. Lo kusho ukuthi we still do have a favor because sibe ne-peacemaker okuthe uJehova mayethukuthela wayisola ngokudala abantu waqalekisa ngisho umhlaba, then we have a peacemaker or a mediator okwazile ukuthobisa uNkulunkulu until uNkulunkulu abone ukuthi no, I can still ngamanye amazwi ngaqala futhi I can still reform things, restore things. So now we have a restoration yokuthi abantu ababuye kuNkulunkulu, then kuqale ke manje kusetshenzwe ngamanye amazwi ngeauthority kaNkulunkulu, ngoba lempilo le yokuthi sizosebenza thina noma sizophila la emhlabeni singenayo authority ayisisizi leyo mpilo leyo ke. Akekho umuntu ngamanye amazwi eyomsiza leyo mpilo leyo ke. Ngisho ungakholwa by how many faith, by what so powerful faith, but impilo nje ayibe restored kuJehova, ibuyele lapha ya kwi-authority kaJehova, abantu baphile impilo naye uJehova ayobusiseka noma ayojabula ukuthi ngesikhathi esithize noma ngemihle ethize kwaphila abantu engathi mangithi ababuyele, ngoba phela siyabizwa la ukuthi ngamanye amazwi siyaqala besivele sikhona kuJehova ngamanye amazwi, kodwa ke we have fall short, sasibekelwa inkazimulo yombuso kaJehova. So the fall short of the glory of God isenze saba ngama stranger emhlabeni. So we are living as strangers. Akukhathalekile ukuthi uyasonta noma wenzani, but we are all strangers. So ukuze sibe recognized now, there must be a restoration. We have uKristu okwazile ukuba humble, then wakwazi ukupromothwa ngamanye amazwi kwi-glory, kwi-favor, kwi-mercy, kwi-grace. So ngamanye amazwi ke asikwazi ukuphazanyiswa amadimoni. Amadimoni original they were angels beseve uNkulunkulu, ngalezo izathu zabo ke singazazi singangene kuzo, then they came to challenge uNkulunkulu. So asikwazi ukuphila nabantu aba-challenge uNkulunkulu. Thina uNkulunkulu usidalile and wasinikeza futhi indlela ehlukile ukuthi asiphile ngomoya wesimilo sakhe. So thina masizo supporta abantu imimoya yamadimoni, imimoya kahle kahle enganayo authority even ngisho empilweni zethu, because the authority kithi uNkulunkulu akusiwa amadimoni ane authority kuthina, ilo thina osibumbile, and going forward ukuthi after this life siyaqhubeka siyaphambili ngamanye amazwi. So ababuye abantu kusetshenzwe emva kwaloko kubonakala ukuthi bakwazi ukwenzana, abantu bakhuliswe ngokwama gift ngokwama skill besebenza ezweni. Uma sikhuluma nje ngokuthi masisebenza ezweni sikhuluma la ukuthi we've got ama essential social services ngamanye amazwi. Abantu abakwazi ukufunda ukuthi we've got essential social services, we've got the legislative, judicial ngamanye amazwi. There's a lot of things ngamanye amazwi, okusho ukuthi uma sikhuluma nje nge-essential social services siphinde sikhulume futhi nge-social economic development. Kubalekile manje ukuthi abantu babe nama-development ey'ndaweni abaphila kuzo, baphiliswe ama-development, ngoba izwe leli esiphila kulo automatically uma abantu bengali-observe seliyi-non-investment grade kahle kahle, alisasiyo i-investment grade. So uJehova uyabadinga abantu manje ukuthi izwe njengoba seliyi-non-investment grade, abantu sebahlulwa nawo ukudla nje ukuthi balale badlile. Into esimple, basic things, balala nje, ukulala nje udlile nje abantu it's very challengeable manje ukuthi abantu balale badlile. So ilona thuba ke lelo uJehova lisebenzisayo ukuthi there must be a restoration, abantu babuyele,
then avuse umbuso lo yambuso wawune authority nanokuthi ke futhi umbuso owawudaliwe ukuthi asiphileni ngesimilo kungabi bikho zenzo omkhulu komunye Yes. ngamanye amazwi ngoba sonke sisebenzela ubani uJehova so akekho omkhulu komunye ngamanye amazwi siyalingana ngoba yena akujabulela uJehova ukusibona ngamanye amazwi ekusula inyembezi noma ngamanye amazwi ukusikhipha ebugqilini bomubi ngoba lempilo lesiphilayo impilo yomubi le kahle kahle impilo nje heartless enganazwelo so lokho kusho ukuthi ke abantu abafunda ukuthi in these times bayeke ukuvota abantu bavote nje bashiye kanjalo nje umuntu akakavote akabe neswi abe nombono ngamanye amazwi because asikwazi ukuthi abantu bayavota kodwa bashiya kanjalo nje and lelo lungelo lakho lokuthi uvotile wena lisetshenziswa ngomunye umuntu ukufeza ezinye inhloso ezingahlangene noJehova ngamanye amazwi so abantu abafunda ukuba social active because these things of being antisocial ngamanye amazwi uma ngabe ulethe izingane emhlabeni uthi lezi ingane mawuyishiya ziyophila kanjani impilo ilikhuni kwakuwe wena mzalo uneminyaka mhlawumbe uno 40 years or 50 years ilikhuni kwakuwe nje how much more ke umuntu osazophila ozomshiya emhlabeni because laba abantu abaphilayo akusiko ukuthi abantu bethu siyabazala kodwa abantu laba abuthola ukuthi uJehova uyabazi before kusekelwe umhlaba ngoba njengoba siphila nje sinayibonga kodwa uJehova usazi kudala kabi singakafini njona namhlabeni ukuthi uyohamba kuphila umuntu othize so if usizoba nalo moya lona a greedy life or a heartless life ukuthi thina siyalwa siyabulalana siyazondana siyancintshana kunjani njanyana we need impilo kaJehova ezosilekelela ekutheni njengoba siphile impilo ngamanye amazwi that will govern by umbuso kaNkuluNkulu uma sikhuluma ukuthi a life that will be governed by umbuso kaNkuluNkulu abantu abavele kubonakala ukuthi yiziphi iphiwo abanazo yamapha amathalent abanawo nawo ama-essential social services la whereby sinelokhungana executive legislative and judicial laba abantu abasebenza laphana ngaso sonke isikhathi they are political motivated and the creation has nothing to do with political motivated the creation kaJehova and it should not be centralized so the more creation iba centralized kusebenza abantu ukubonakalayo ukuthi abanandaba noJehova lokho ngamanye amazwi we are allowing abantu abasuke benon authority ukuthi berule uJehova une authority so uma thina singasukumi ukuthi sidinga uJehova sibuthi singanama sign ukuthi sidinga uJehova uzosiyekelela komubi omubi azenzele nje ngoba akwazi ukuthi i-executive legislative judicial kungabusa nje abantu ngamanye amazwi abanganandaba nje nempilo yomunye umuntu bafike kanjani lapha yani bayifikele yini bafikiswe yithina why mase sesibathina sesibakhethile bona abasenandaba nathi umuntu osuke njani loyo ukuthi uma umkhetha umbeka phezulu ukuthi akasebenzele ukuthi kube nomehluko esizweni kodwa yena mayiselapha ya akasahambi manje ngeprotocol i-mandate protocol abekelwe yona useyihambela ngendlela yakhe nje noma ngo-connection yakhe nje leyo mpilo leyo ke abantu abaqale manje bavuleka amehlo ukuthi vele usathane empilweni yomuntu the only things asuka ayifuna ukuyibona ifile umuntu nje useless so if we will still have abantu abangenambono abangenaswi lokho kusho ukuthi we will still give the devil the ladder to make us suffer ayishintshe izinto akuhlanganeni then emva kwaloko kubonakala ukuthi iluphi uhlelo luba khona ngoba usathane nje uhleli lapha phezulu and uya operate nje zonke izinto uma abantu basazovumela ukuthi usathane aloka operator noma umhlaba ulawula umkhathi lokho ngeke kusisiza akugudluke umkhathi lama antichrist lama devil worshipper then kungene abantu aba righteous ngamanye amazwi because these wicked people sesifundile sesibabonile and there is nothing new umuntu owicked nje mina nje asekho isidingo sokuthi ngithi mhlawumbe angashintshi umuntu owicked akashintshi umuntu owicked the more umnikeza ithuba the more aqhubeka nempilo yakhe ayibulala the more umnikeza ithuba the more yena ayibulala more ngamanye amazwi so empilweni into esuke izokusiza iye likhombisa ukuthi izokusiza into noma ungayithemba kanjani mayingeke izikusize ungamosha isikhathi esingakanani into nje mayingasilo usizo noma ungamosha isikhathi esingakanani mayingasilo usizo ngeke izikusize so into futhi mayiusizo noma ngabe kuthiwa izothatha isikhathi esingakanani mayiusizo iyogcina usizo so akuye kuhlanganwe kubonakala ukuthi uJehova njengoba esibiza yini le afuna ukusenzela yona noma imuphi le khungana losizo esanalo so that abantu bezokwazi ukuthi kusetshenzwe kushintshwe ama-creation kushintshe izinto kushintshwe lokhu ngani administration so that these wicked people
babuye eceleni kuke kungena abantu that what we call the righteous people, abantu abakwazi ukulalela izwi likaJehova abahamba ngamanye amazwi ngentando kaJehova. Yebo sibenayo intando yethu thina abantu, but yini esinayo ngokuthi thina siphila ngentando yethu asinalutho. And the future ngamanye amazwi siyoqhubeka futhi singabi nalutho futhi njengoba singanalutho nala naphambili futhi siyoqhubeka futhi sibe ngamanye amazwi izibi. So akusizi ke empilweni ukuthi siphile impilo yokujabulisana kanti vele phambili siyoba izibi zesihogo siyoshisa. So isolution yayo yonke lento umbuso kaNkuluNkulu. Like mhlawumbe umunye angaba nombuzo ukuthi how do we engage ourselves ke ekusolveni yonke lento? Sibalikhulu vele mina ngicabanga ukuthi mina nawe sesiqalile vele siyasebenza. Yeah. Njengoba siqalile singama administrators ngicabanga ukuthi yithi abantu ekufuneka manje sikwazi ukuthi abantu ngoba nathi njengoba uJehova esibekile usibekele khona ukuthi sibe imilomo yakhe noma umlomo wakhe. So ngicabanga ukuthi sikhona sibakhulu sizosebenza la abantu uma ngabe kufanele ukuthi bekwazi ukusizakala sizoyishiya inombolo la ukuthi siqala kuphi kanjani ngoba phela lana kusika ukuthi senza okwethu kodwa senza umsebenzi wohlelo lukaJehova. Ngamanye amazwi okusho ukuthi kufanele abantu abafunayo manje ngoba lento ayingo ukuthi ubuka ubani isekutheni wena mawumdinga uJehova ngoba nami nosibalikhulu akusiko ukuthi mhlambe sizama ukutrya ukufunza abantu ngamanye amazwi our own spirit. Umuntu akalokhu nje akaxhumana noJehova then kube uJehova oshoyo ukuthi no nazi inhlelo efunakalayo. So we've got i-restoration. Uma ngabe kumele sihlangane nje kufuna kuqale manje kuhlangana amabandla nabantu abangasiwa amabandla ngoba la kufuna kuqale manje kwakhiwe ngamanye amazwi a platform ngamanye amazwi ezokwazi uku-engage ngamanye amazwi and items of heaven through lokho ngana umhlaba lo esiphila kuwo. Because as long as we don't have these items of heaven, because uma intando kaNkulunkulu ngoba nje kuthiwa intando kaNkulunkulu mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. So lokho mangabe singakusukumeli kusho ukuthi ngamanye amazwi umhlaba uyohlala ngaso sonke isikhathi usetshenziswa umubi ukufeza ama wicked activities. Ngaleyo ndlela ke ngicabanga ukuthi sibalikhulu kufanele ukuthi nawe njengoba ngigcoba nje ukuthi mina vele ngigcotshe uJehova ugcobo kuyadlulisela kumuntu ukuthi nangomunye omunye umuntu uyamletha kuJehova ukuthi cha nangomunye umuntu engimbonayo ukuthi angasebenza ngoba ngikubonile isikhathi esiningi masisebenza nje ngakhululeka. Mina kumuntu mangisebenza naye ngiyakwazi ukuyinika isikhathi eside before ngisebenze naye bese ngibuka amaphutha. Makukhona into ephathekayo bese ngiyaqhela ngamtsheni kodwa ke umuntu uyakwazi ukuthi uthule nje bese ke ngoba baningi abantu abakhona kuivangeli othi uma usebenza nabo ubone ukuthi bayajajana ukuthi hawo wena uNkulunkulu wasekuphi izambulo eziningi kangaka ngoba kutheni thina kade sino 40 years thina okholweni cha sibadala manje abanye abantu ke they do umsebenzi kaNkulunkulu through the ageism kanti uNkulunkulu usebenza ngemanifestation. uNkulunkulu akabali iminyaka kodwa ubali manifestation. So when if you are in ageism gospel uzoba nenkinga because thina sisebenze ngokuthi sineminyaka emingakana nathi sinayo iminyaka kodwa asiqhoshi ngaloko kodwa thina into ebalekile kithi ukuthi sibe ne-real revelation kaJehova ukuthi uJehova ufunani yini ayifunayo. So ke engingakusho nje ukuthi ithuba likhona ngathanda vele nami ngoba nami ngumuntu nje ngisebenza iplatform yakho sibalikhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu usondelwe kubonakala ukuthi sihlangana kanjani and iyiphi futhi lokhungana indlela esingaxhumana ngayo kubonakala ukuthi no sekuyaqala kuyasebenza ngoba as much as abantu bengazi ukuthi uNkulunkulu lo mbuso lo unikeza iminyaka e1000 kuphela lo mbuso lo ngamanye amazwi lo mbuso nje lo unikeza iminyaka e1000 kuphela. So the more abantu bengabuyeli kuye isikhathi siyahamba ngamanye amazwi lo mbuso nje lo umbuso nje weminyaka e1000 ilona thuba leli uJehova afuna ukuvezela abantu ukuthi yena ungubani kahle kahle uyisiqalo nesiphetho sempilo yomuntu. So umuntu nje osuke outside of ilokhu kungana iauthority kaNkulunkulu unazi ukuthi vele lo muntu lo ke impilo yakhe i-out. Ngicabanga ukuthi balikhulu mhlawumbe in terms of ama communications abantu bazothanda ukuthi ama communications noma sishiya wakho noma siwashiya ama communications Aswashiye na wakho. Okay. Mina uBrian Q ngitholakala ku 061 024 2188 ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu mphathi. Awuyivale lapho gift ngiyacela nje uyiphinde mhlawumbe ukuze izozwakala kahle. Inombolo. Number, yes. Yes. Mina eyami inombolo ngitholakala ku 061 Yes. 024 2188. Siyabonga kakhulu mphathi wami. Bazalwane bami lapha emakhaya siyabonga kakhulu besinaye la umfowethu uBrian Q all the way from le kude le kwelakithi komhlaba yalingana besinaye la namhlanje. So siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyacela sibonane kwi-episode yethu elandelayo. Usazobuya futhi kuningi sazokukhuluma nje, but ke if you want to reach out to him ustation number yakhe and mafuna ukuxhumana nami 0788 417 844. Nkulunkulu ke akanibusise anigcine anivikele nani lapha emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Hayi siyabonga. Hey, give isikhathi sakho sivele sa. Sacisa.